Stvari koje trebate uraditi odmah nakon auto udesa. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udes ovdje u St. Louisu i danas ćemo pričati o stvarima koje trebate da uradite odmah nakon što se udes desi. Znači, neki 6 miliona udesa se desi ovdje u Americi godišnje. Većina njih ne prouzrokuje tjelesne ozljede, ali jedan od 3 prouzrokuje isti. Tako da je veoma važno znati šta uraditi odmah nakon auto udesa. Prva stvar koju trebate uraditi jeste nemojte ići sa lica mjesta. Znači, nema veze koliko je mali auto udes, ostanite na licu mjesta, nemojte da idete nigdje. Druga stvar jeste zaštitite scenu gdje se udes desio, tako da auta koja dolaze na tu scenu ne udare u vas ili u auto koje je bilo sa vama u udesu. Treća stvar što trebate uraditi jeste nazvati policiju. Nema veze koliko je udes mali. U svakom slučaju nazvati policiju. Ako oni vam kažu onda da neće da izađu na lice mjesta, to je do njih. Ali u svakom slučaju nazvati policiju. Nemate pojma koliko sam problema imao sa udesima gdje osobe ne nazovu policiju i onda se priče mijenjaju nakon tog udesa. Jel? Napravite dobar rekord, znači zapišite sve što možete. Šta je se desilo, kako je se desilo, jer ljudi zaboravljaju i onda kad se odmah zapiše šta je se desilo, možemo se prisjetiti kasnije. Jel? Svako od nas danas ima telefon koji može slikati. Znači, slikajte što više možete. Slikajte auta, slikajte druge osobe, slikajte scenu, slikajte raskrsnicu, slikajte semafor koji je tu. Znači, slikajte sve što možete, jer slike nam mogu kasnije pomoći u auto udesu. Zamijenite informacije sa drugim vozačima. U svakom slučaju ime, prezime, osiguranje i slično, kontakt, broj telefona, adresa. Šta je veoma važno jeste uzeti informacije od svjedoka. Nemate pojma koliko je se puta desilo do sada da svjedoci nikad ne završe na policijskom reportu. Iako ostanu tu na licu mjesta i pričaju sa policijom. Znači, ako ste u mogućnosti, uzmite kontakt informacije od svjedoka, pošto oni mogu kasnije biti veoma dobri za vaš slučaj. Jel? Napravite report sa svojim osiguranjem, nazovite im, recite im šta je bilo i ako oni vidi da ste vi krivi, on će platiti, znači, vašu štetu. Ali nikad na licu mjesta udesa ne priznavati da ste krivi. Znači, to pustite policiji, to pustite osiguranjima, neka rade za vas. Ako ste ozlijeđeni, normalno ako ste ozlijeđeni u ovim slučajima, nemate šta puno tražiti, osim čekati da vam dođe hitna pomoć da vam pomogne. Ali ako niste odmah ozlijeđeni, ako tek nakon par sati osjetite da se ne osjećate dobro, da imate neke bolove, idite doktoru. Nemate pojma koliko puta sam imao klijente gdje čekaju mjesec dana da odu doktoru i onda im osiguravajuće kuće kažu čekao s mjesec dana, to znači da ovaj automobilski udes nije mogao prouzrokovati vaše ozljede. Znači, ako vas nešto boli, idite doktoru odmah, nemojte čekati mjesec dana. Čuvajte sve, čuvajte svu papirologiju, čuvajte sve to na jednom mjestu, jer vam može zatrebati kasnije. I zadnja stvar, i zato smo mi tu, konsultujte se sa advokatom. Ne košta vas ništa i mi bi rado odgovorili sva pitanja koja imate nakon auto udesa. Ako imate neka, nazovite nas na broj telefona 314 352 6800. Hvala i prijatno.